Nôl at Elliot Evans ar y chwith. Elliot Evans yn gweld rhediad da. Ac ergyd Harry Owen i gornel y rwyd. A Harry Owen yn rhoi'r Met ar y blaen. I drydydd gôl mewn 4 gêm. A fod yr un sydd wedi bod yn sgorio i'r Met yn ddiweddar. Mi gafodd o gôl yn erbyn Airbus y tro dwytha i'r ddau dîm gyfarfod. Ergyd galed i gornel isa'r rwyd. Dim gobaith gan Bradley Kelly. Ac Owen yn rhoi'r myfyrwyr ar y blaen. Pas yn ôl at Bradley Kelly sy'n clirio dan bwysa. McCarthy ar peniad i Elliot Evans. Elliot Evans yn clywed gwaith Kyle McCarthy lawr y chwith, a McCarthy'n croesi allan o hi gan Edwards. Tom Price yn ergydio, Price yn ergydio'n dda. Ac arbediad campus gan Bradley Kelly. Wel, dwylo saff beth bynnag, achos mi nath Tom Price ddal yr ergyd yna yn lan. Allan o hi gan Palmer, mae wedi canfod George Peers ar y chwith. A Peers yn ei cholli hi. A'r bel yna yn un beryglus, mae yna gwrth ymysodiad i Met Caerdydd. Y bel ar draws ac allan. Oddi ar y linell bron iawn gan Gareth Edwards. Yr amddiffynwr yn y lle iawn yn gwybod bod na ymysodwr y tu ôl iddo fo. Allan am y tro. Ac mae disgyn a mae George Peers yn cael ergyd. Yn ôl i'r canol gan Beau Cornish ar ergyd gan Gareth Edwards. Waw! Am arbediad gan Alex Lang. A Gareth Edwards o bawb ar ei droed chwith. Yn taro honna, ac oedd hi'n edrych fel bod hi'n mynd i gornel y charwyd. Ac Alex Lang, rwsyd, yn taflu pawen allan. Gan Beau Cornish, ond ymlaen mae'n dod unwaith eto. A'r peniad yna'n cael ei methu, ac mae Harry Owen i mewn, a Harry Owen yn gofyn pam dyn nhw ddim gicio'r smotin yn fyna. Yr ergyd yn cael ei harbed gan Bradley Kelly. Met Caerdydd yn sgrechian am gicio'r smotin, achos mi oedd hwnna yn edrych fel drosedd. Tos o Harry Owen di mynd lawr. Tom Price yn croesi. Peniad gadarn allan gan Palmer. Price yn ei gosod i Matthew Chubb. Chubb at straed Elliot Evans. Elliot Evans yn siapio i seithi, ac Elliot Evans yn canfod cornel ucha'r rwyd. Ergyd hyfryd gan Elliot Evans, ac mae'n ddwy i Met Caerdydd. Evans yn canfod y lle ar ymyl y cwrt Cosby. Ac ergydion hyfryd oddi ar ei droed chwith, dim gobaith gan Bradley Kelly arbed honna, achos mi ath i hedfan yn syth i gornel ucha'r rwyd. A honna'n disgyn yn garedig rwan i Tyler McManus, sydd ar garlam i lawr y chwith i Airbus. McManus i'r canol at Adam Davies. Davies yn trio canfod y bas. Y bas yn ôl i Adam Davies. A Davies yn cael ei lorio ar ymyl y cwrt Cosby. Mi fydd na gicrydd i Airbus. A chyfle cynta yn yr ail hanner i'r ymwelwyr gael ergyd ar y gôl. Gicrydd ar ymyl y cwrt Cosby i Airbus. Adam Davies yn cadw hi'n isel! Ac Adam Davies sydd wedi canfod cornel bella'r rwyd. Alex Lang wedi dwyllo. Mi oedd o fod yn gwylio'r posten yna. Ond Davies yn cadw i ergyd yn isel. Bel yn y gornel. Yn cael ei chwarae i Elliot Evans. Evans yn ei gosod hi. A'r ergyd yna yn un bwerus i gefn yr rwyd gan CJ Craven. Tair i Met Caerdydd. A Craven yn sgorio i gol gyntaf o'r tymor. Yn nerthol, llawer rhy nerthol i Bradley Kelly yn y gol. Perfformiad gweddol. Ethon ni'n gwneud digon o gyfleoedd heddi, ond ddim digon o quality yn y final third. Os ni'n cymryd cyfleoedd, mi allwn wedi bod 7-8 falle hyd yn oed 9. Upset i ildio gol hefyd, achos o'n i moyn clean sheet arall.
Ond chwarae teg nhw, o'n nhw wedi cadw ymlaen i plygo ymlaen, a gathon nhw gol. So heiddiannol iawn iddyn nhw i sgorio, o'n nhw heb roi lan yn y gêm diwetha, na chwaith heddi. So pob clod iddyn nhw a pob lwc iddyn nhw yn y rowndiau nesaf. Ond i ni, mae rhaid i ni gwella o flaen gol os ni moyn wneud unrhyw beth yn y chwech ucha. I think the result is it's typical of this league. The league's very much about what happens in both boxes, and at the moment we're just not good enough in both boxes. I think if you look between the two 18-yard boxes, we're a nice pretty side that is probably as good as anyone, but in the boxes we're just not good enough, and it's frustrating. Was it heartening to see your second half come back, or second half fight back in a way? If that's what you call it. Personally, I thought first half we were better than we were second half. I think I touched on both boxes there. If we score in that 5-minute flurry we have towards the end of the first half, it's potentially a different game, but we haven't, and we've gone into the second half, concede straight away, which kills it, takes the momentum out of it, or any momentum out of it, and even when we get one back, it's too easy for teams to score against us at the moment, and like I said, that's this league in a nutshell. Ydy lle yn Ewrop yn darged realistig felly chi ar ddiwedd y tymor? Wel, fi'n credu unrhyw un sy'n wario yn y chwech ucha, mae rhaid i nhw cael targedau heriol, a mae yna ar gyfer pob un o'n ni. Felly, yes, sa'n gweud bod ni'n mynd i wneud ond mae rhaid i ni herio am Ewrop. Mae doi cyfle i ni, really. Mae cyfle i cael trydydd, sy'n mynd i fod yn hanodd iawn gyda'r tîmau sydd yn y chwech ucha, ond hefyd y gemau ail gyfle. So, doi shot, a gawn ni weld sut ni'n wneud. For us, I think I said this last week, it's about building. We're looking now to build for the future, really. Every game for us essentially is part of next season's pre-season. We're looking to sort of, as you've probably seen from the players that we've brought in, the young lads that we're looking to build with in the future, and that's the plan from myself and the club. So we want to sort of start building now and be ready to have a good go next season. Is that the main priority then, or are you also kind of playing for pride and points, and not wanting to finish on a low points total at the end of the season? Yeah, of course. I mean, we've just said that in there. You've got to have that element of pride about you. It's too easy to accept losing week in, week out. We don't want to be that side. It is tough. You look at the WhatsApp group before the game, and all the lads wishing all the best, and we've got to start an 11 injured at the moment, and it's like it's really frustrating. They are coming back, and as the team gets stronger, like I said, we brought a couple in. We take just every game as it comes, and try and really sort of implement some sort of identity onto that. And like I said, you've got to play for that pride and get that sort of will to win. You can't just accept losing; it's not good enough.